Hlakani Afrika-Dzonga, hlakani mingiselo mkana lona FM na kuhlanganisa kolonga ngisela stage xiri kona. Namuntlha i ravumbirhi siku i ra makumembirhimbirhi ra n'hweti liya ya dzivamisiwa kwala mina magidembirhi makumembirhi nkaye. Mina ni khalanga Pat Mathebula ni wa ritshimati wa Jim wa xitlhangu wa xingiritano wa jaja wa vakundela wa ndandadzi. Hi ta ka wena thiyiri la studio yetu eku tiselana ngona ka Afrika wa vulavula humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa kwala ka mungana lona FM makumenharhu wa timinete to sungula hi la ku twa mhaka leyi wi nga hi khomela yona kwala nga va ku hi yingisele u ri kona eka mixolo. Kasi ke hi ta ringeta ku dzikanyana la ka hafu ku bila ra ya 12 ni lava hi dzika hi timhaka leti ti nga le ku njhekanjhekisaniweni a court ya le henhla a Western Cape a Cape Town ya timhaka ta DAEFF lava nge hayi ko VAT yi nga vi kona. Kasi ke hi ta tlhe hi bula nakambe na timhaka ta ku vuhlayiseki hi kha hi languta ka timhaka ta xandla xa president ngopfu loko mi languta ku mhaka leyi a yi humelelangi tolo kumbe tolweni i mhaka leyi nga humelela kwalaya ka loko hela n'hweti leya ya Nyenyankulu. Se xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini swi nga humangi swi nga photlangi i vona yini i twa yini hi ndlela yaleyo ta twa wena hi ku yisa amahlweni eka nhlekani lowu. Ni twe hungu loko ni ri ku fambeni namuntlha ku ri va ndzawulo ya mitirho ya vaaki na switirhisiwa a Limpopo a va endlele yin'wana ya ti-cost center timhaka ku ri ti lava ku ta fisa vona na ku vona ku vanhu va tirha na yi nga mhaka ya kahle yaleyo. Loko ho va kuma a hi ta tsakela ku twa ku va ri yini hi ndlela leyo. 0860 002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 7443911 nongonoko i Afrika wa vulavula ni khalanga Pat Mathebula ndaka leswi lisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Awa hi chile budget ya ministara mara lexi vavaka i ku budget leyi a ya hina swisiwana bukpete ya vanhu va ku fuma. Loko mo yi languta kahle ka xilo lexi nga ni vava hinkwaswo ka budget ka swilo leswi nga swi vulavula hinkwaswo lexi nga ni karhata ngopfu i ku va ya tshama va vulavula ku va va lunghisa budget leyi va nga yi onha siku leriya va nga hi wexitela mali va nga endli nchumu. Swantswa loko va ya vuya va thuse 20 rand ya vakhalabye na vakhegula because minister u vurile ku ye ka last budget a va budgeteli 150 per month leya a yi ngeterile but sweswiwa va vonenga ku swantswa ka swilo hinkwaswo va vuya va va thusele 20 rand a ku nga ri na kun'wanyani lava fanele va ya va lunghisa kona ku va swilo swa vona swi tshamiseka ku va leswi va swi lavisaka swona. Vona vona nga ku 20 rand leya ya ku va va tekela vakhalabye na vakhegula i xilo lexi nga ta endla budget ya vona yi tshamiseka yi va right. tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. ele ka mungana lona FM komba ndlela ntshava ku loko va tshika va kumekile lava vo ya vhakela ti-cost center va ta hi ta kota ku twa ku va fambe njhani ngopfu loko hi languta ka timhaka ta ku na minkarhi yo tala vanhu va lava vukorhokeri kolomu ka tindhawu ta ku hambanahambana va nga byi kumi vanhu va ri ku tirheni kambe va nga tirhi nchumu. Nongona ka Afrika wa vulavula mingiselo mungana lona FM komba ndlela 0860 002543 hi ndlela yaleyo nongona ko Afrika wa ku na xivulohava xin'wana nga xi dyondza tolo ne ni xivulohava xin'wana nga xi dyondza tolo very applausive hi swona ya ni xi dyondza tolo xivulo lexi applausive denial lexi fambelanaku na mhaka leyi a hi bula yona tolo loko ri ku ni ri twe kahle xivulwahava lexiya leswiya swa ku vanhu va kuma moya kambe va kota ku va kuma nkarhi wa ku kota ku vulavula ma mhaka kona kambe sweswo a hi swona hi nga ka swona namuntlha hi la ku twa we ku khome yini wo sungula hi loyi nhleka hi mi amukeleli ka a hi minjhani hi pfukile minjhani papa hi pfukile khalanga a hi vulavula na Machivala ka Mkhwati hi na challenge ya la tliliniki no kumbe mi nga ni pfuna hi mavona hi ku advise kumbe xana hi swi tivi swona ku na manese lava tshamaka kwala tliliniki hi ku twisisa ka me va endleriwa ku loko na emergency na vusiku loko tliliniki yi pfarile va kota ku pfuna vanhu lava taka hi emergency ntsena na vusiku kambe a swi ndlekisi swona sweswo. Vanhu va jikisiwa ivi va ya ka tliliniki ya kwala kusuhi leyi na yo yi nga na manese va tshamaka ni swisomo ivi va ya va pfuna lavaya mara lava hala ka hina a va pfumeli ku va pfuna. Se tliliniki leyi vulavulaka yona yi kwala ka n'wina? Okay, no swa twala ku na tliliniki yin'wana na yin'wana loko yi ze yi va ku va na tliliniki ya mugangeni wo walowo
ku va nyikiwa leswi va swi vitanaka ku ndliwa leswi va nge dikambe mi swi vitana yini clinic committee ma yi tiva clinic committee ya clinic ya ka n'wina hi ve hi engage na voho va ri yini over the weekend va ri yi komba ku va tshame va lava ku yi addressa mara va nga kumi nhlamulo yo twala nkarhi n'wani swi vangiwa yini khalanga i kuma ku a wu va sure ku himpela loko va karhi va tshama laya va fane va hi pfunisa ku yini loko ku ri na ti-emergency hi ku kala maybe vutivi byebyiya hi swona vutisaka swona ku clinic committee yi fanele yi mi pfuna hi sweswo ni sure ku namuntlha va ta yi attenda mara a no lava ku tiva ku hi ku twisisa ka n'wina khalanga a swi fanelangi ku loko va kha va tshama kwalaya loko ku ri na ti-emergency va hi pfuna na nga va hina hi va tikisela swa endleka mi kuma ku va mintwanano ya vona na muthori hi yaleyo kambe kun'wana mintwanano yaleyo ya cinciwa hi mhaka ku na n'we vaaki mi ma ona van'wani va nghenela vaongori lava van'wani va ta hi nga ri va lava ku pfuniwa kasi va ta ku va hlaseleni ma vo se sweswo swi tiviwa kahle hi va tatana Neil Xikwambani kumbexani mi ngo hi nyika vito ra clinic tatana Neil Xikwambani mi yingiseriwa hina loko vo kuma nkarhi na vo kwala xikarhi va nga hi byela ku tliliniki ya n'wina yi le ka xitandard xihi mi ngo hi nyika vito ra clinic i Mukhwati clinic ka Mukhwati kumeka ka Mukhwati village na ku vona okay no a ku na xiphiqo ri njhani damu ri na mati kumbe ku hava nchumu a ni mati va ku a mahandzi madamu lama mati na ku mo tshama loko mpfula yina loko mpfula yi hindza ma famba no ni khesi no yimani ni yi hundzisela ka tatana Xikwambani n'wina mi ri vatirhi vaongori va ri kona a tliliniki ya ka Mukhwatsi kambe loko va fika vanhu va lava ku pfuniwa va ya ka tliliniki yihi i tliliniki yihi leyi va ya ka yona va yisiwa ka Ramsinyadi because lava ya va ala ku pfuna ku pfuka va pfuna mara loko va yisiwa ka Ramsinyadi va pfuneka kwala i ti-case to hlayanyana ku humeleli ku hava xiphiqo mako a hi tweni ni ku va ndawulo va ri yini ni cancel papa va ta nghena ka yona muhumelerisi hi ta twa ku hi nga va loko va na nkateko hi va kuma namuntlha swi nga va kahle ni cancel papa inkomo 0860002543 khume ntsevu timinete ntsena ku bele awara ya 12 nakona ka Afrika wa vulavula ku njhani mi yingiselo mina khesi loko u hlawule xitichi lexi eka nhlekani lowu a swi na mhaka ku ni yingisela ro ka ribungwani hi kwihi ntsena loko u yingisela Munghana Lonene FM ha khensa un'wana hi loyi nhlekani papa mpfukile ke hi pfukile n'wina ke hi pfukile ina justice la Makhuvele kusuka Rotterdam a mi laveni ni ta njhani kwalano loko mi ku Justice Makhuvele kusuka Rotterdam a mi laveni pfumela a ni lave mi ku ni vona ku mboniyela la Polokwane ni vona ku swipano swimbirhi ni vona swipano swimbirhi laha ni vona swipano swa le ka Duvula Royal Family na Duvula Community va nga tata patu lawa Polokwane a High Court va kha va gingirika a ku gingirikeni ka vona lava tirhisa vayingiseri ku hey ti le ku vuyeni swinene ve le ku lweni swinene ve le ku gingirikeni ve le ku yimayimeni laha Polokwane ve le ku koxeni ka ku vuyisiwa ka vukosi bya voho endzhaku se vaaki va tirha yini ka va nghena njhani va nghena ku yini ka sweswo a ni loko mi languta vukosi byi famba na community vitana ku na leswi swi vitanaka Duvula Community ku na leswi ni vula ku loko n'wina mi teka xiboho xo nghena moyeni hi laha ni vutisaka swona ku a moyeni n'wina mi fona mi kumila ku hi tivisa ku hi tandla yini hina mina tani hi muaki wa ka Manghena purasini ku vanhu va le ka Duvula va le Polokwane ni swi ni khumba yini mina ku mi ta vona ku xaniseka ka loko ku hlanganiwaka na kona hansi ka mfumo lowu nga koho lowu nga endlaku swilo leswiwa swi va kona a swi nga ri kona loko mo tlhela le ndzhaku loko if I can bring you up to speed vo 1936 a swi tshamisekile swilo leswiwa swilo swi fika swi lahleka hi malembe malama se ni vula sweswo ni swi veka moyeni ku kombisa ku ta hi le ka hansi ka ntshikelelo ku na ntshikelelo lowukulu lowu ni kota ku vaaki va yimayima that's why ku ve na xivulavuri xin'wana xi ku na timbhongolo ti kokanaka na xikotikari swa ha ri kokaneni kwala switarateni swa Polokwane na mithana sweswo hikwalaho ni byeleni ku vaaki lava loko va ta va kha va lava ku va kha va lwela yini hi ku mina ni tiva ku timhaka ta vuhosi i ta ndyangu vaaki mi va mi kha mi lava yini mi veka kahle
vaaki ku na mbuyelo wukulu lowu va ku kona loko mi ri na hosi xidzi leswi hi swi vitanaka traditional senior or senior leader Yeah. ku na mbuyelo wukulu ngopfu va ku kona atikweni loko mi ri na hosi leyi yi nga vekiwa xidzi leyi nga restored leyi recogniziwaka ku na mbuyelo wukulu ngopfu tatana Sekhalanga lowu va ku kona atikweni ku fanisana na nhluvuko loko mo tsundzuka kahle nkarhi lowu wa COVID a ku ri na swakudya swo swi phakeriwa ti-tribal authority or ti-traditional leaders ku va phakela va nyika mphakelo aka vanhu va vona swi vula ku ntsengo wa vanhu vo tala va ka duvula a swi va fikelelangi swilo sweswo endzhaku ka loko ku swi submitiwile va ku vona ku no n'wina a mi tekeriwa ra Makhuvele ni tsaka hi ku n'we mi yi tise ka hina a hi twa nga ra yi hi khumbi se hi mhaka ku a hi yi tivi hi tirhisani ri lera take us to speed ku ya hi n'wina ku kahle nkwetlembetani lowu wu sukela kwihi nkwetlembetani lowu wu sukela hi 1986 endzhaku ka loko ku ve ku luziwe xiyimo lexi a xi ve koho xa ku va ku recogniziwe hosi leyi a yi faneleke ku va kona se endzhaku ka loko ku lahleke ku humelele sweswo ku ve na ku hlwela ka ku va ku vekiwa hosi nkulu hosi xidzi Duvula hi vo ma 1978 laha ku nga tsariwa mapapila lamakulu ngopfu va kha va lava ku avati va mfumo va ta endla leswi swi vitanaka ku installa se kwetlembetani ku va kona endzhaku ka loko ku hlweriwe ku installa hi vo ma 1978 Pat Khalanga ni pfuneni ku twisisa hi ku loko mina ni kha ni kula ni kha ni ya le ka vathemba Baloyi a ni tiva ku ri na xikolo xin'wana a va i Duvula Mahundzi Duvula Mahundzi a hi tona hambi ni ta ku tindhuna hambi ni ta ku tihosi timbirhi ta ndhawu yaleyo ya Rotterdam hi toho tihosi timbirhi ta ndhawu yaleyo ya Rotterdam leti mi ti paparuxeka a hi xona ntsene ku na xin'wana xi nga chiwa ehansi ka vito ka xivongoro ka vukosi bya ka Duvula xi vitaniwaka Mahochomba Duvula i wa Mahochomba xi kona xikolo lexi vitaniwaka ehansi ka vona sweswi ku za n'wina mi ta Polokwane i mhaka ya ku xota yini ku kayivela yini namuntlha hi ta Polokwane endzhaku ka loko hi tlimbanini ku ve na leswi swi nga vuya swa humelela hi 1995 ku ve na tikhomixini leyi yi vitana ya Rally Shah yi fika yi pasisa hi 2013 ku va na liya ya ya Khatla yona yi vuya yi languta hi ndlela yin'wana hi 2025 loko hi kha hi zama ku a hi lunghiseni ku hi na mapapila na swilo hinkwaswo hi na swoho va vula mhaka ya ku ndlela ya ku hundzuluxa ntsalo or recommendation ya premier i ku nghena nyangweni wa khoto namuntlha hi tale ndhawu ku kha ku ngheniwa kuni anyangweni wa khoto Pat Khalanga ku landzelela maendlela ya South Africa na mitwa ni tsakisa hi ku mi le ku swi xaxameteni swi twisiseka ku endla ka yini kambe ni lava ku tiva ku loko sweswiwani mi tshaye ti-commission letiya Ralushayi Khatla leya Ralushayi yi te himpela byi kona vuhosi ka Duvula hi swo mula ku swona ivi ya ka Khatla yi fika yi kaneta yi rhangile yi kaneta in contradiction yi ku ya byi tiva ive yi vula swin'wana leswi nga ta nga xaxameti amoyeni yi kota recommendation ya vula ku ya byi tiva ive yi tlhela swin'wana swi nga ta nga xaxameti amoyeni se a hi mhaka ngopfu ya swona i ku azolweriwa ku byi va kona ni ko laveka restoration hi lexi nga va yimisa i ku tlheletela andhaku xinduti ku tlheletela andhaku ndhavuko ku tlheriwa andhaku ku tinyungubyisa ka ndyangu wa ka vukosi bya ka Duvula na tiko leri vitanaka ku Duvula community Mugwena ni mi twini hi mi navela mikateko hi ta twa ku a khoto loko se mi fambile swi ta va swi fambise ku yini inkomo inkomo I can't hey ya katika 08600025 timhaka leta vuhosi ku ta fika la ti nga ta tshamiseka vhele hi ku se ti tshamisekini ku ta fika lava nga ta ku timhaka ta vuhosi se swi right un'wana i tshama ni byela ku kumbexani loko mfumo lowu a wo swi tekela nhlokweni leswiwani ku onge ta swi tirhi va vhe va herisa timhaka ta ku na tihosi na yini n'wina mi yi vona njhani kumbexani njhekanjhekisani wa siku rin'wana hi nga vulavula ku hi wona va herisa timhaka ta ku ku na vuhosi va ku sweswiwani hi pasisa nawu swa vuhosi a swa ha ri kona Afrika-Dzonga hi ku a ni ku tlha ku huma milawulawu yo tikaneta phela ku twa kambe n'wana va ku tihosi a hi vinyi va misava i ti-custodian jikijiki tihosi i vinyi va misava
se so izwi ai amkele n'wana mingiselelo hleka Hayi Buphet, papa mina ifukile njani? hayi pfukela khensa swinene ku mi bela riqingho mi rini n'wina Mina ni ri la xirilo xa tintswalo hospital a Khonu. a tintswalo Ndi yile ndi yisa muvabyi exibedhlele xa tintswalo hospital a twa ku vava. Va fika la xibedhlele lava i tshamile a teka fayili a tshama na fayili. Va hetile va ku n'we va ku vabya ku vabya a yi tirhi hi n'wina namuntlha. Yi tirha lava man'we va ku vafika tolo ntsena. Ni ku sweswo swa humesa swi ni khomangi kahle vhele kahle Buphet Kalanga. a swi tshama swi endleka sweswo xibedhlele swi nga va swo endleka kumbexani swi nga swo endleka tliliniki nakona na madyambu hayi xibedhlele A ku nga ri majambu a ku ri past 12 a tintswalo a tintswalo hospital a Khonu. i mani a mi byela sweswo ma n'wi tiva a ma n'wi tivi okay ti dyondziseni leswi loko mi kuma vukorhokeri endhawini byi nga mi tsakisi ku ri tivani ku loyi a nga le ku nyakapfariseni vukorhokeri i mani Hi swona. swi na nkoka ngopfu ku sweswi maswala sweswi loko a hungutiva ku mani a heta vheya xikan'wekan'we ka MEC Sasekani Manzini hi va vutisa ku ayi se a tintswalo hi le tliliniki na ku a hi tirhi hi lava hina hi vabyaku a mi tirhi hi hina mo lava ku hindza njhani hi fa Hi swona Masibu. leswi nga ni hlamarisa ngopfu va tirha va man'we va ku vaviseka tolo. kambe manqeve i yini i timbanga I timbanga. se hi yo mhaka ti dyondziseni ku tiva ku i va mani va mi tsonaka vukorhokeri ngopfungopfu loko byi ri bya mani na mani byi ri bya mfumo Hi swona. hi ku loko sweswi va mi tiva vito hambi swi ri tani swi endleke rini Hi Mugqivela. wa loyi humaka yena Mugqivela loyi humaka wa Good Friday. se ivi eka mugqivela wa wolowo wa Good Friday xibedhlele ehansi ka vurhangeri bya MEC Sasekani Manzini na vurhangeri bya Premier Mandla Ndlovu xiku hayi n'we vo ta hi mavabyi a hi le ka n'wini N'wina. Lava ku ta ku vaviseka. wa va mpfuni nchumu loko ku ri ku swi na ntiyiso sweswo I swi na ntiyiso Buphet. Ndzeni a pfuna hi un'wana ku wala se ni huma ka mutama yila notso a ni tisi mhani xibedhlele. Sweswi a swi kona sweswi. hikuwa Kani ma teka fayila leya n'we and then se a hi pfuna mara yandi n'wi loyi a nga hi pfuna se ku tirhelaka kwalaya. hikokwalaho ka yini mi nga n'wi vuli swi ku chavisa yini hi ku vona ka n'wina a nga fanelanga mi pfunini A fanele a hi pfunini vhele se ni vula ku ri sweswi. se ni vula ku loko mi chava ku swi vula mi vula ku yini va a mi ndlela favor Hi to yi favor ku a hi tivi ku ri xibedhlele ku va tirha mavabyi ya swona va tirha vanhu va a hi swi tiva ni. Loko hi swi tiva hi fambisa vuxokoxoko bya koho tirhi lava ti-further step ta koho. mina ni ta mi pfuna ku ti-further steps loko a mo tiva ku i mani se loko mi nga n'wi tivi swa ni tikela kambe hi tshemba ku swi ta lunghisiwa ku ya mahlweni khenseli buti wa mina Khensile Buphet. a khensa swinene makwa Hi swona. inkomo hi le xibedhlele xa tintswalo MEC Sasekani Manzini ve ri n'wina xibedhlele xa n'wina mi tlherisa vanhu mi ku lava mi twa lavawani va hi lava vo twa mi lava lavo vaviseka i xibedhlele xa njhani MEC xo tlherisa vanhu vo xiku xi lava vo vaviseka mi ni ta ku hi malaria kumbe mi ni ta ku hi yini a ni pfuneki hi mhaka yini ni onhe yini na swi tiva ku ve le ku ni tweni MEC na swi tiva vo ngo langa ku ka va nga ni hlamuli mara va ve le ku ni tweni ku ni twa va ni twa se loko vo ni twa va ta ni hlamula ni ta swi twa ku va loko va ri yini kambe hambi swi ri tani a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka Enhlekani Khalanga Mpfukeni. papa mina hi pfukile n'wina minjhani No, hi hlayisekile swinene Khalanga. na khensa No Khalanga a ni lava ku vulavula hi rendzo ra Floyd Shivambu le Malawi. Lero endlela Bushiri. Ku swona swi languteka swi nga tshamisekangi kambe mina swi ni hlamarisi Khalanga hi ku van'watipolitiki vanyingi va vona i vanhu vo pfumala principle. Mi ta tsundzuka Khalanga ku Shivambu na Malema
hi vona vanhu lava nga sungula vandla ra EFF. Loko ri pfumale mali yo tsarisela ku nghenelela eka nhlawulo ro sungula hi 2014 a va bohangi mapalo khalanga ku teka mali huma eka a self-confessed cigarette smuggler Adrian Mazodi. Va kumeka va nghenelela ka nhlawulo luwani hi mali yo fana yaleyo. Mi ta tlhamutsundzuka khalanga ku vanhu vo fana na Gayton Mackenzie na Kenny Kunene lava nkulukumba malima namuntlha va vitanaka mabampiti in public va tlange xiave xin'wana xikulu eka ku simekiwa ka vandla ra EFF. Loko ku huma report leya ya VBS nakambe hi twile to tala hi nghenelela ka vandla ra EFF eka ku yiva mali ya swisiwana. The very same people lava vandla ra EFF ri nge ri yimela vona khalanga. So lexi ni ringetaka ku vula xona khalanga i ku van'watipolitiki va hava principle na ku eka tipolitiki ku tirha ngopfu leswiya hi xinghezi swi vitaniwaka self preservation. Ku na buku liyani khalanga yo tsariwa hi Jock Paul yi vitaniwaka The President's Keepers. Loko mo yi hlaya kahle khalanga yi kombisa kahle ngopfu hi vuxaka lebyi van'watipolitiki va hina va nga na byona na the underworld. Vanhu va dangerous swinene ngopfu in society khalanga. So the point leyi ni nga ta ku yi kombisa i ku van'watipolitiki a va na principle khalanga. na mitwa van'wani va ri mara hi kwihi la ku nga va na EFF ka swiviko kumbe ka vanhu lava va nga khomiwa n'we mi nga ku yini ko nkarhi ku hava kambe mi nga ku yini hi 12 khalanga ku vula ntiyiso mhaka leya VBS a hi se za hi vona ku fika makumu ngopfu ka yona. Ku na swo tala leswi ni twaku ingaku swo hetelela swi tumbetiwa kambe vumbhoni lebyi a hi va hi karhi hi byi vona lebyi a byi va byi ka byi humelisiwa eka maphephahungu yo hlaya a swi tikomba ku na swo karhi leswi va EFF va tivaka swona. Hi leswi ni nga vulaka swona khalanga. Makwavo ni khensi hlayisekani ku dya ku engeta. Inkomu khalanga. Inkomu mbuti wa mina 0860002543 nongonoko hi le ka Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM loyiwani i vitaniwa Misho Justice Machines i lava ku hi byela ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimisekweni ya Misho. Banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Kube loko ha ri ka yale ku nga va ku ka ku tsanda yini hi ku ani ngo vanhu lava hinkwavo xikongomelo nkulu tatani xilowa a ku ri ku veri va la ku korhokela hina tanihi vaaki. A ku tsandi nchumu khalanga wa tiva hongo yi kambe na yi tivi ni voni mavhiki mambirhi lama nga hundza Kruger khale se loko yi languta yi ta ku ma nga ku timhondo i ta nyari soko ingaku i ya njiya miri ingaku i homu ncila ingaku no i wa nghala kasi milenge ingaku i ya mbuti mara i homu nyani ya famba munhu intiyisi yi ta va tano na government of national unity ya hina. Banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Enhlangano ya Afrika-Dzonga a hi tsikeni nyana anamisa miehleketo man lawani se lava n'wina la mi pfuna ku anamisa miehleketo leyi leswi lava ku mi hi pfuna hi anamisa miehleketo i timhaka leti ta ku tlambetana longiri kwini mahlweni swa tiveka ku va Democratic Alliance xikombiso va kombisa ku ku ya hi vo a va na xiphiqo na VAT ngopfungopfu loko ANC yo tshika yi pfumela ku a hi cinceni kumbe hi tlherisa yin'wana ya milawu leyi nga pasisiwa khale ka huvo ya endla milawu swi koho sweswo namuntlha va le court veri a hi lavi hina VAT kahlekahle leswi va lavaka xo yini va famba na mani va famba na economic freedom fighters va le ku pfunaneni ku hayikho mi nga rivali DA i xiphemu xa hongonyi xa GNU EFF i xiphemu xa lava va ti vitanaku progressive caucus va wela ku halaya ka mavandla yo kaneta lama ma nga rhangeriwa mahlweni hi MKP hi ku hi ro vandla ro kaneta ra ximfumo wa Afrika-Dzonga se xivutiso ku ta va ku kahlekahle nyimpi leyi nga va ku yi ri ku luweni la yi nga yi ri ya yini a hi kutumingiselo me hi le ka 0860002543 xa vumbirhi lexi kumbexani na xona mi nga hoxa ku xandla ka xona timhaka ta vuhlayiseki na ku vuhlayiseki bya vo xandla xa president
leswi swi nga sungula swi tshamanyana swi heta nkarhi swi kota ku huma sweswi ku van'wana va vulavula hi ku mhaka leyi yi humelele hala ka n'hweti leya ya Nyenyankulu amaheleni ya kona. Ku nga va ku ri yini? Ku nga va ku ri masungulo ya ku lulamisela 2027. Ku nga va ku ri ku ntiyiso xandla xa president vutomi bya vona byi le hansi ka nxungeto. Tanihi tiko loko munhu loyi a nga citizen number 2 a tikweni a va hansi ka nxungeto, hina van'wani hi yini? Hi ya ku ya humelela yini hina? Swona mi ri yini mhaka yaleyo n'we? Van'wani va kombisa ku timhaka ta ku ku na timhaka leti ta ku loko vanhu va ri ka tipolitiki loko va kha va tirhisa tinomboro, ku na nkama wun'wana va tirhisaka tinomboro, ku na nkama wun'wana va tirhisiwa switulu leswiya swa ku twisiwa ku vava, va humelela tanihi va twisiwa ku vava eka rixaka, ku endla leswaku va kota ku tekeriwa enhlokweni kumbe ku pfuneka kumbe ku pfuniwa. Van'wani va tshaha leswi nga humelela hi lembe ra 2005 ma ha swi tsundzuka. Loko mi nga swi tsundzuki swi tshikile. Sam Twenty Mingiselo man 0860 00255 ni kombela hi anamisa mihleketo leyi hi vulavula switwala ku ya kwihi. A ni ku la ku teka un'wana wo tshungula laha ku na munhu la 0860 0025543 nomboro leyi hi tirhisaka hi twa n'wangulo wa n'wina eka mhaka yaleyo hi twa ku mi angula mukuyini. Xikongomelo xa nongonoko lowu a ndhuma, xikongomelo xa nongonoko lowu i ku twa ku n'we mi ri yini eka mhaka yaleyo mi nga va ku mi ri na yona hi ndlela yaleyo. 0860 0025543 un'wana mingiseri i tshame ako. hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. lava nga rhanga botpet vete mi nga limi ximanga hi ku xi thothela hikwalaho ka ku ximanga botpet loko se xi mi jikela xa pata mutini xa hundzuka goya ivi xi vuya xi ta mi hlasela xi dyetela tihuku hi mhaka ka ku n'wina a mi xi teka mi xi endla nga ku xi kahle se namuntlha hi lexi xa vuya ximanga xi hundzuku goya xi mi dlayela tihuku botpet. Leswi humelela ku laha ka MK Botpet i vanhu lava a va swi tiva ku mindzuku ka siku swi ta humelerisa leswi. Ende namuntlha loko va vuya Botpet va vuya ku ta karhata n'wina ku ri mi nga swi koti ku famba mi ya mahlweni ma swi vona. Hi ndlela leyi Botpet namuntlha hi na ti-political party leti tona kahle loko ti nghenini ti taku ku ta opposa xin'wana na xin'wanyana lexi xi endliwaku hi mfumo lowu nga le ku fambeni. Banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Hele ka mkana lona FM akomba ndlela imakume mbiri naro timinete ntsene yi nga se ba awara yan'we mahungu ya misava hi rito ra Misho Justice Mashimzi wo sungula mingiseri hi loyi Nhlekani. Hi mi amukerile ka munghana lona FM Nhlekani. Aye kalanga minjhani? Hi pfukile minjhani papa mi? Pfukile no ni nghena ro sungula namuntlha ka nongonoko wa n'wina. Ay wa mina wa hina a mi amukela. Ka nongonoko wa hina. Ya ke. Correctiwa. Ikopo. Ma tiva timhaka ta hi mina Clarence na ni la Polokwane. Inkombo. Timhaka ta DA ka issue VAT. Ma tiva loko ku ri ku laha Afrika-Dzonga ne a ku nga ri na problem ya ku huhwisiwa ka mali mo ni tirhisa ro huhwisa mali because loko ri xili everyday hi tshama eka hi twa hi ku ripotiwa ti-corruption not long ku vulavuriwa ka Mpumalanga va xave ti-laptop a na ha tsundzuki va ri tingani for 2 million rand ma swi vona ene i swa masiku hinkwawo ku mali yi tirhisiwa vusopfa loko a ku nga ri sweswo mina a ni ta pfumela ku ri hayi loko ku ri ku himpela va minister Godongwana yi langutini hinkwako a ku na lomu a nga generate kona income la ku nga sala hi le ka VAT a ni ta pfumela mara mali ya huhwisiwa Botpet la tikweni ra hina. Loko mina ni vi ni ka xiyimo xa kahle Clarence xa ku pfumelelana na vayingiseri kambe loko mina ni tsamele ka manghena purasini ni vona patu rin'we ri kha ri ndliwa ka nharhu ni vhe ni swi twisisa ku himpela i ku mali yo huhwisiwa hikokwalaho ka yini ri nga ndliwangi ri tiya kan'we swi hela.
Exactly, but and at the end of the day, even man lava fana ku va xanisiwa. Na swisiwana swa kona. Phela vona vakulukumba lava va nga le a parliament va na ti-tax hinkwato. Va kuma swilo hinkwaswo free, va chela tipetrolo mahala, va tshama mahala, va endla mihlolo leyi hinkwayo mahala. Ma swi vona? Why va nga vi patriotic va fana na Taure? Va ri Taure president liya ya mfana liya. A nga ti vheta ku me salara ni yi lava. A yi tirhi swin'wana swa tiko. Why va nga endli swona? Hi ku president ya hina va ri i billionaire. I tekela yini salary? Kambe handle ka ku va tekela salary, kambe a swi koteki ke ku kumbexana ku hungutiwa swin'wana swa swikhedzakhedza sweswi va swi kumaka. Ti-pax leti nga koho ti hungutiwa ku kota ku hi ku loko ku ve i ntiyiso leswi va swi vulaka holobye in a gondzo one swa ku loko VAT yo ka yi nga vi kona, mali leyi yi lavekaku na mali leyi nga kona a swi nge vulavurisani, ku nga ntiyiso sweswo. Kambe xivutiso i ku leyi lavekaku yona a yi hunguteki na ku swi nga ha laveki hinkwaswo. Leswiya swa ku loko va ku ve ri ku ta ministara Buffett a ta heleketa hi timovha ta 20 i yini sweswiya? Swi necessary na? Ma swi vona? Ni vula ka tiko leri hi nge a hi swi tivi mali hi yi kuma kwihi. Ku tlhe ku rhanga vona le mahlweni leti. Hayi mina ni yima na DA namuntlha na EFF for the first time. I just wish khoto yi favor case ya vona. Ma swi vona? Kambe loko mi yima na DA hambileswi ni nga swi soliku a ni le ka xiyimo xo sola kumbe ku pfumela. Kambe loko mi yima na DA mi yima na yo hi mhaka ya yini? Hi ku na yo yi tikomba yo yi ri yoxe DA a yi swi tivi ku ya swi lava ku va na VAT kumbe yi nga swi lavi na. Hi ku loko ku ve a va ku va nga pfumelelana na ANC loko ku ri ku swi na ntiyiso sweswo, va nga pfumelelana na ANC ku hayi VAT hi nga yi tlakula loko ho languta mhaka leya ya expropriation bill, kumbe loko ho tlhela languta bela kumbe loko ho tlhela languta NHI. Swi vula yini? Leswaku mavona Buffett xo vava xa kona hi hina hi safaraka. Ni swi twisisa kahle ku DA yi le ku tlangeni ka tipolitics. A ni va langute next year vona na EFF, because a ni ri ha swi tiva ku na separate of powers a parliament ni vula ka nawu wa tiko. No yima na vona at least vona va na voice ya ku va ku a hi swi lavi ku VAT yi tlakusiwa hambileswi nga make sense. Ni yima na vona hi party. Hi ku kwalano loko tanda khoma ntlhanu luya wa tiphesente yo ka yi nga ngeteriwa hambi boha mi yima na vona hambi mi nga yimi na vona n'wina swi ta mi hlayiselanyana two bob. Swi ta mi hlayiselanyana two bob Buffett. Mativa ha ku ngeteriwa hi khale hi ri vatirhela mfumo ne. Lexiwani xa medical aid xi tlakukile, tax yi tlakukile, swimalana leswi va ngeterile swi fambe hinkwaswo Buffett. Mi vula ku vola ku hi tsona mi vula ku 5% liya yi nga twananiwa yi helile. Yi herile Buffett, a ni mi xisi. Yi herile ku ngheni un'wanyani la nga mi tirhela mfumo will tell you that yi herile Buffett. Va teketele hinkwaswo. Se va tlhe va la ku hi ngetelela 0.4. Yo hanya kwini vanhu va Xikwembu. 0860002543 ikhume nkombo timinete ya yise ba awara yan'we. A mi to no ti vulavulela loko ni khome muhumelerisi laha. Muhumelerisi i ri MEC Ernest Rachweni hi bula na vona hi khume timinete nga si ba awara yan'we. Leyi landzelela hungu leriya hi nga ri twa ku ve ri va vhakele yin'wana ya ti-cost center ku la ku ya vona ku le ku tirhiweni na. Hi ku na vanhu vo ngo ya ntirhweni va fika va tloka va tlhela va huma va tiyela matamanini. Mapatu ya kha ya nga khuleriwi. Loko mo languta miako yo tala loko wo fika dorobeni kuma muako wu tlhumini, loko wo vutisa va ta ku wa mfumo. Ka ha ri hava vanhu lava va ta fanele va basisa va endla yini a va ha ri kona. I kuma vanhu va thoriwile va koho kambe va 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 ti jikajikela. Tiko leri a hi amukela ni n'wana mingiselelo ni hleka Ahí khalana mhlayisekile. hi hlayisekile ngovo. Hi vatsoni. Hi to khumba ali ya swibalo ni. Hayi mhaka leya VAT kahle yes. Va le ku
languteni lava nga ta generate kona mali mara mina hi ku ya hi mina ni vona ingaku hina kahle tanihi vaakatiko a ni voni ingaku a va fanele va langutela ngopfu ka hina ku na swilo swo tala leswi nga endleka Khalanga a hi languteli hi zondo commission yi tlakule mavito yo tala laha lama nga kumeka ma ri involved na corruption why va nga target wona as target place kumbe target people ya vona vanhu lava va nga tlanga hi mali ya mfumo why don't they pay it back a fanele ku sungula voho va hi hakela back mina ni vulavulaka ni ri tani ni ri xikalavito ni mufambisi nyana wa xikhampanini xo karhi ni entrepreneur okay yeah so swi ni vulavulaka ni le ku koloteni ka SARS mali yo hindza 100,000 loko ni ta ni tsanele ku hleketeni kambe 100,000 lewa loko ni heta ku yi generate ni ta va ni yi generatela n'wana wa swimanimani a kota ku endla corruption hi yona a tijela swi tlhela swi nga yi heta masitwisi kumbexani swinyipani swa ntlhavelo ene swinyipani leswiwani phela hi botshet ku na nkingha ya ku xinyimpani lexiya xi nga pfumelela mhaka hinkwayo i xin'we ntsena i Yesu Kreste a ri yexe a nga pfumelela ku va ntlhavelo wa vanhu lavan'wana hinkwayo hina hi nge swi koti ku va ti-victim of circumstances ta vanhu lava yivelaku mfumo masiku hinkwawo mfumo u kha u swi tiva u kha u swi vona leswi ku hi mamisa rintiho vanhu lava kambe xivutiso hi ku hina tanihi vaaki hi endla yini hi ku loko mo languta sweswiwani loko hi yi civil organization kumbe nhlangano wa vaaki lowu nga le ku yimeni wu ku hey hina timhaka ta vhete hey hinkwaswo swi tshikeriwe van'watipolitiki hi yo mhaka va DA va swi kota ku ya va ya fika va ku hina hi ta nghena ntsena loko swi kutani va Action SA va ku hina hi ta nghena loko swi kutani va busa va ku hina vaaki hi nga ri ku ka mavandla ya tipolitiki hi endla yini i xivutiso xa kahle botpet hi leswiwani xi lexi tikaku i ku a hi na matimba yo ya fikelela minyangwa yin'wana so that is why vahisela va tipolitiki va na matimba yo tala swinene ku va va hi tirhisa ta ku hala hansi because those are the only people lava hi kota ku va access mina leswi ni nge ta ni nga kota ku accessa mukhanselara i yini mukhanselara loko se swi fanele ku ya fika le palamende that's the only person leyi ni n'wi accessaka so that is why loko ma nkarhi wun'wanyani vanhu va kha va endla swo hisetela mathayere na ku hisa mapatu leswi ni nga swi promoteki swi vuyaku ka ku hi ti onhela sweswitsongo hi nga na swona masitwisi mara that's the only way yo kombisa ku twa ku vava ka hina loko se swi fikela ka mfumo a wu hinaki mfumo lowu ku hava lexi hi nga xi ngaku as an individual hambiloko va forma an organization yo karhi hi ku hina hi nga ta vanyana swiguti ku corruption ti nyike matimba kwalaho ka the very same organization leyi hi nga ta yi sungula ku ta va na un'wana na nga ta mamisiwa rintiho masitwisi i kona la nga ta boheleriwa xichukelana xiplastikanini va ku nantswa twa ku nyanganya twi nga ku twa ku nyanganya kasi mihleketo yi nyanganyaka xipephani le plastiki ri le ndzeni i kona la nga ta phutisiwa so that's the problem that's where problem started a hi na wona matimba ene a hi na yona ndhawu leyi hi nga tsutsumela ka yona masitwisi no hi laha hi fika ku hi tikeriwa kona a hi swi tivi ku hi ta tsutsumela kwini because the very same people lava hina hi nga va vhotela remember loko ya hi ya faka swibambani swa hina laha hi trust vanhu a va ti va ta hi endlela vukorhokeri hi vona va fanele va hi tirhela swo na swa ti-vet mo ni mi byela ku DA yi le henhla ka yona a yi swi lavi ku vet yi ngeteriwa mara believe me or not va lo tirhisa ndlela leyi va vonaku laha i target ya hina yo hi ta recruita vanhu from kona na vona they will be the very same people va ta act the same way should they catch us va hi huka a ka ha ri na nchumu va nga ta hi tirhela xona maswisi so laniwani i mhaka ya ku sweswiwani va hi fafaza ku we can't do 1 2 3 because va hi vona ku hi yona leyi nga phasaka vanhu kasi swi lavele ku ri leti ni nga ku ncovela ku vanhu hi nga va phasa hi yini hi kuma ti-vote to tala they're just buying our votes that's it nemetweni bot nemetweni inkomu khala inkomu hileswaku ku na vanhu van'wana lava na ha va hloniphaka na sweswi ne matsundzuka loko ku endliwa xikontiri ka khakhala ka patu leriya ra 1 kilometer leya kusuka ka Thomo a ku ri na vanhu va ya vona ku tisemende loko va ku tirha tisemende ta 4 hi mpela i 4 a va tshama kwala a ni se tshama ni vona patu ro tiya ku fana na leriya 1.5 kilometer leya ya na pothole ya na nchumu se i timhaka ta ku tanihi vaaki hi yimela timhaka ta hina se xivutiso ku wehe kwalaho nga ko wa yimelake timhaka ta wehe Clientele Funeral la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona na wena u mutivi ku nga ri khale ta vanhu kha ni bula na MACs Ernest Eracheni hi twa ku kahle ku endleke yini nako va fike njhani ka ku ya ka tindhawu leti ti-cost center leti a ku ri yini lexi nga susuleta xiyimo xo xolexo kun'wana ka ku tirha loko kumbexani ku nga hi vuyerisaka ke
kama isingone niteka lo ming sara nhlaka Bashumi Khalanga minjani? epokele mjani but Ngini. Khalanga loko munhu rhamba sweswi loko a hi fambi ya buda tinjiya. Hi buda tinjiya ti tala. Loko hi tlhelela kaya hi fiki hi ti chotela tinjiya letiyani ivi ya mi ti sweka. Loko mi ti sweka ivi ya loko hi faneke hi dya n'wina mi ni nyika tisiva mina loko mi dya timpapa letiyani n'wina mi dya tinjiya. Mbilu ya n'wina ya mina yi ta vava ngopfu ku ni mi budise tinjiya ivi ya na tona hi fiki hi sweka ku dya n'wina mina ni dya tisiva. tisiva ti ta tihakolo ti twe mafurha ti ta Khalanga ko va hi ku ni ta swi endla siku rin'wana ni mi rhamba ni ka hi fambeni tinjiyeni then ni ta swi teka ku ta nandziha loko mi ta mi ti dyini mina ni dya tinjiya n'wina mi dya to tisiva teto. Khalanga leswi ni ringeta ku vula swona hi leswi tiko ra hina a ri pfumali mali la ri nga ta hlengeleta kona mali loko va ze va ku va tlakusa VAT Khalanga ko va ku xanisa vaakatiko va South Africa kumbe hina va mbuyangwana loko va tlakusa VAT mi swi tiva ku swilo swo tala swi ya ku tlakukeni kusuka ka swakudya hinkwaswo tipetrol swilo leswi hinkwaswo leswiwani mhaka ku ya la swi yaku kona ti-supermarket swa xavisiwa swo tala i timhaka ta ku swa transportiwa Khalanga. Se lexi nga kona mina no twa i nga ri ku le ku tlangiweni ka matshopetani laniwani hi mhaka ku yini loko se va heta ku yi hlengeleta mali leyiwani va ku va yi hlengeleta hi ndlela ya VAT ku va ku ri ku xanisiweni ka vaakatiko hi ndlela yin'wana yikulukumba ngopfu hi ku loko va heta ku yi hlengeleta mali yaleyo a va endli ku vaakatiko loko va landza vukorhokeri kwala hi byi landzaka kona xikombiso loko mo ya a police station sweswi na report case yo karhi va ta fika va mi tshamisa layani va ku mi yimile vhene Khalanga loko mo ya hi 12 mi ta famba hi 5 ya namadyambu ma yimile vhene va ku vhene a yi kona yi mi heleketa laha mi fanekele mi ya kona so no twi nga ri vanhu lavawani van'watipolitiki va tlanga xiave xikulukumba ngopfu xo tiko ra hina ra South Africa ri ya amahlweni ri ya ri kha ri nyaka pfala. ni mi twi Inkosi. khensile botamen I can't. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM timinete tsevu ntsena yi nga se ba awara liya ya 12 nakona ko eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM khensile tlhelo rero mi nga ta na rona mingisero ha ta vuya yisa mahlweni na yona mhaka leyi kambe ni lava ku bula na MEC wa timhaka ta mintirho ya vaaki Magondo na switirhisiwa Limpopo MEC Ernest Rachweni hi bula na ona laha kha hi twa ku veri ve le ku ndleni timhaka ta ku va va ya hala na hala va nghena va ya ka ti-cost center va vona ku le ku tirhiweni na kambe xivutiso ku i ncini xi nga endla ku swiyimo xi vhe xi va hi ndlela yoleyo hi mani ya kona hi ndlela leyi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. MEC, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon, my brother, and good afternoon to your listeners. I heard this morning that your department, through your leadership, did what we call an unannounced visit at various cost centers. Let's start there. What necessitated these visits? Oh, thanks very much. Today we have started our morning at Amatlala Cost Center, and where we were launching our program called Operation Tsuhamshumi, which it just means Operation Wake Up to all our workers. And it started with me as employee number 1 of the department, where I want to check the work that has been done in our cost centers. As you know, that because our cost centers are very much critical, especially in responding to the needs of our communities. Whatever our communities need in terms of road infrastructure, we activate our cost centers. And also, as you remember, that we have just hired more than 342 people in 6 months that we have been in the office. So I just want to check the warm bodies of the people that we have welcomed at the department, but also to check their work ethics and also whether they are coming to work
also whether they are coming to work on time. And what did you find as you were visiting them? I was surprised because I arrived at Ramatlala around 7 o'clock, and all the workers were there. Some were busy with preparations to go out to patch some pothole in one of our roads, D19, the Matlala Road. And from there, I went straight to Capricorn District, where I've also made a surprise visit there. And even that site, they were there, all of them at work, busy. I arrived there around 8:30, where I was welcomed by the executive manager, Mr. Masedi, who was also at work at that particular time. From there, I went to Premier's Guest House at Dalmata. Even there, our workers were hard at work. And my fourth program of the day is the one that I just finished here at one call center here in Leboago. And don't you think maybe you have a spy in your department who might have told them, hey, the MEC will be coming to your call center today? I was talking to Mungwe and Tiba. Next time I'm going to tell you in the morning, because I spoke to them last night and I told them not to tell anyone. So, but I trust them as my confidants in the office. So I think that our workers are just there to work, and they are motivated because they know that even the MEC is not sitting in the office. So that is why they are trying by all means to work hard for our people. Let's zoom in on something that you just said now, that in 6 months in office you employed over 300 people. Are you talking about expanded public works programs, or these are permanent jobs? No, permanently employed. You know, it was just happiness there when I entered Capricorn District, because previously they did not have staff there, and they were telling me that MEC, since you have hired them more staff here, we are relieved now. We can then execute our duties with diligence. So they were very happy that since 5 years back, they've been struggling to have new people. So the people that I'm talking about are permanently employed. And I've already pronounced that this May, I'll advertise another 50 that I'm going to welcome in August. And I don't just speak, my brother, I commit. So But where did you get the funds to fund the post? Because it's 6 months. You're employing more than 300 people, and like you have said, people were saying they were not having new employees. They were understaffed for some years. What happened? You know, my department is one of the biggest departments in the province, but also there are a lot of senior people who are working in this Department of Public Works, Roads and Infrastructure, and they are leaving almost every day. So I've issued an instruction that if someone leaves today, in the next 2 months, that post should have been advertised. And I think I'm doing very well at that space, and our HR is responding very well. So these people are mostly leaving almost every day because there are a lot of elders, as I said. But in the meantime, we don't wait for the money to be taken back to Treasury. Immediately when they leave, we create a new space, and then we employ new people. As we conclude, MEC, in 30 seconds that I'm left with, the surprised visits, why do you want to do them, and what is it that you as the department want to achieve by doing this? You know, for me to go to those cost centers today and the district office on its own is a motivation to my colleagues, and they know that I'm with them in everything. The challenges that they found themselves in, I'm part of those challenges. And as you know, that there are small things that need to be fixed, but our people just take time. So I'm unlocking those particular issues. Like in Ramatlala, there are 3 graders that are on breakdown with small things. The other one, they are saying terminals and all that. So those things, I immediately deal with them. So those are some of the things that encourages our people. But what I want to show them is that I'm with you in the struggle. Let's make sure that we give our people services. Our people need us. We also need them. MEC, you can see. Nko.
Thank you very much, Obra. I can't. MEC Ernest Rachweni va vulavula va suka ka ndhawu leyi mitirho ya vaaki magondo na switirhisiwa va kha va vulavula swi kahle miyama va juma vanhu lava mi nga va kumi va pavala laha hansi ka misinya ayi kumeni mahungu ya misava na Misho Justice Machine Misho eJohannesburg Thembisa Alex Nasowethu kuya kwale kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Afrika wa vulavula yi kona ku ta korokela wena loko mo languta vatirhela mfumo va hakela tax ya le henhla ngopfu leyi va nge pay as you earn is almost half ya mali leyi mi hakelaka budget leyi hi khumba hi ku hambanahambana yi langutisa ku basic education ya nyikiwa mali muni aka budget se yena i va langutele sweswo ku hi ta kuma muholo wa kahle ku ta antswisa yini aka swona discrimination hi ku ya hi mhlovo wa vanhu aka timhaka ta leswi banga ti treatisaka swona vanhu va ntirho a ma ri na budget mapati lawaya so pati leriya ra ku ya manyeleka a hi se ra hela province ri prioritize ka ti-plans ta heta 25-26 vanhu van'wani va ku va fike a health center ya le Giyani hi 6:30 nampundzu ivi hi 6:30 namadyambu a va pfunekangi va tlherile i mhaka ya ku munhu loyi a pfuna vayimani a ku ri munhu wun'we dyambu leriya hinkwaro Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM Makombandlela ende yeswi mingisi Munghana Lonene FM inkombo timina ntsena kuphela ora yan'we komisa leswi va vulavula hi swona MEC Ernest Rachweni loko hi vula ya mahungu na misava a va kombisa timhaka ta ku ri va nghene tindhawu to hambanahambana ta voho va yenele le wa khomu va yenele ka matlala na kwala ka n'we va ta fika va ta fika va mukuma manu na tihi hi nkarhi lowu mfana mi ri ku tirheni kambe va kombisa timhaka ta ku a va tsakile vanhu ku va vona va tsaka ku va tlhela va nyika na mahungu ya lama ya kombisa ku se leswi mi nga hetisela vanhu se ka kota ku tirheka hi ndlela yaleyo ku khale tiposo a ti va ti nga ri ku humimi hi ndlela yaleyo kambe xivutiso ku va ku hikokwalaho ka yini ti va ti nga humi tiposo ma vo mhaka kona swin'wana swa swivutiso leswi hi pfaku hi kha hi ti vutisa minkarhi ya ku tala ku swa hi hleketelerisa ku leswi ya van'wana va swi vulaka ku mi fika tiposo ti nga humi mi ti pfala mi rindzela ku sungula ku ta maxaka ya n'wina na vabuti wa n'wina na yiniyini ti kota ku huma ni vula ku loko ka tin'hweti ta 6 se ku va ku thoriwe vanhu va lava 300 va tise ku cinca ka muganga ka vona se xivutiso i ku a ti ri kwihi tiposo leti hayi mativa hileswaku ya kambe swi ri tani hi ta twa ku xiyimo xi ri yini ku ya amahlweni kwala mi nga ko na n'we hi byeleni leswi mi ngete ku hlangane na swo hi ndlela yaleyo ti-cost center ti hangalakini na tindhawu hi ku hambanahambana ka tona se ni na ku pfumela ku na kwala ka yale ka n'wina va ta fika hi la ku twa kahlekahle vet leyi yi khumba mani vo tinyiko va ta hi hlamusela swoswoleswo sweswinyana ku nga ri khale endzhaku ka loko ni ta va ni twe ti-voice note ta n'we ku n'we mi nga rhumela hi nomboro yale ya ntolovelo ya 065-744-3911 naswo voice note ya n'we yi nga hundzi minete naswo mi va mi ri laha n'we ku twala ku n'wina ntsena leswa swo avuxeni muhumelerisi na muhaxi hayi khuluka a hi tweni ti-voice note ku sungula endzhaku ka leswi Clientele Funeral Plan yi nyika xindzhuti lexi nga heriki eka wena na va ndyangu wa wena tiplan leti ti hakela rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065-744-3911 sweswi enhlekani ebotpet loko ha ha ri ka leya yi khumbaku timhaka ta vet ANCDA xikan'we na GNU ku angarhela swi le ku ni hlamariseni ku sweswi ni le ku kumeni ka timeseji leti ti ni komba ku ri kusukisela hi ti 1 ta May vukorhokeri lebyin'wanyana lebyi byi kumaka bengi leyi ni tirhisanaka na yona byi ta ngeteleriwa kwalaho ka ku ri vet yi ta va yi kha yi gonya kusukisela ka 15 to 15.50%. So na hlamala ku ri hi fika njhani laniwani ku ri xiboho xa ku ri vet ya khandziya kumbexani a yi khandziyi swi tikomba xi nge se fikeleriwa va ha ri busy va ha ri ku vulavuleni mara swi tikombe nga kona lava se va nga teka xiboho vona leswaku vet va yi khandziyisa inkomu mina xikalaviti kwalani nga kona xikalavito i kwalaho ka kona a va lo teka xiboho nawu wa tiko ku ri loko ze ku pasisiwa leswiya swa fiscal framework swi vula sweswo
se loko framework yi pasini swi vula ku se hi ya kwalaya na vo lulamisela loko a swi teki nkarhi leswiya loko yo ka yi nga pasi swi ta tlhela kwale swi nga kona ku fana loko va tlakusa ti-interest rates loko ti-interest rates va ti tivisa namuntlha ri nga swi pela va hi kume mapapila ku hano mathevula laya ka bondo ti-interest rate ti tlakukile kambe mhani swi tivi ngopfu but nyiko va ta hi byela a hi tweneni la Nhlekani Thebo muhumelerisi na vayingiseri va Munghana Lonene mhaka ya nkulukumba maxatile loko ni yi langutini yaliya ya ka Khrisani yi kwalaya ndzeni i va lava tirhaka na vona ku na loyi a nga languta xitulu xa nkulukumba loyi a vona xi n'wi fanela se a vona ingaku ku herisa vutomi bya maxatile swi ta endla ku yena a kota ku tshama laha ka xitulu lexiya hi leswi mina ni swi vonisaka swona sweswo hi ku a ku nge suki munhu njhe from nowhere a fika a hlasela nkulukumba luya a swi kona sweswo swi kwalaya ndzeni swi leswi ene ku va swi teke nkarhi ku va swi humela handle swi vula ku va zamini matimba hinkwawo ku swi pfalapfala swi yo tsandza swi za swi kota ku pfuta swi za swi ta fika na le ka hina va mbuyangwana mara mhaka loko ni yi langutini yi kwalaya ndzeni n'we Khalanga a yi kun'wanyani yi kwalaya ndzeni ku na loyi a lavaka xitulu lexiya xi nga na maxatile inkomo i Khalanga. Minjhani Khalanga na Ncindani Khalanga mina ni seketela vandla ra EFF na ra DA lama ngo VAT va nga ngeteli 0.5% liya va yi vulavulaka i ntiyiso swi ta twisa hina vaakatiko ku vava swinene so mina ni ta ku vandla leri fumaka ra ANC tanihiloko ri ri ka GNU na yona DA na FF plus a ro fane va ta na tindlela to va hunguta cabinet va ta kota ku kuma mali leyi va yi lavaka inkomu hlikani Khalanga na muhumelerisi na vaxumi botped mhaka ya VAT a yi fanele yi nga zangi yi tlakisiwa no tlakisiwa Khalanga cause mali yi kohola tikweni botped ni nga mi nyika xikombiso Khalanga ma vona laha ku fambaka president Ramaphosa timovha plus minus 10 kwala loko ni nga hoxisi aka ka vona tshama ku pake 3 masiku hinkwawo a no twa na swi tiva ni tirhela surrounded lava tshamaka kona so kwalaya ka timovha letiya movha yin'wana na yin'wana yi va yi ri na vanhu vanharhu or 4 andzeni se mina ta ni byela ku botped mali ku hava what about timinister tin'wanyana va famba na vanhu va nga ni vona matiko man'wana Khalanga timinister na president va tirhisa ntsena masocha timovha timbirhi ta masocha va endla sweswo hayi timovha ta va ma 10 botped so i need ya yini ya ku tax ya henhla mali yi kona la ka Khalanga ho ka nga ri na varhangeri vo pfuna nchumu la maswona so hayi a kona mixeri xikuxi lexiya xa mixeri mhaka ya VAT a yi fanele yi nga zangi yi tlakisiwa no tlakisiwa Khalanga cause mali yi kohola tikweni botped ni nga mi nyika xikombiso Khalanga ma vona laha ku fambaka president Ramaphosa timovha plus minus 10 kwala loko ni nga hoxisi aka ka vona tshama ku pake 3 masiku hinkwawo a no twa na swi tiva ni tirhela surrounded lava tshamaka kona so kwalaya ka timovha letiya movha yin'wana na yin'wana yi va yi ri na vanhu vanharhu or 4 andzeni se mina ta ni byela ku botped mali ku hava what about timinister tin'wanyana va famba na vanhu va nga ni vona matiko man'wana Khalanga timinister na president va tirhisa ntsena masocha timovha timbirhi ta masocha va endla sweswo hayi timovha ta va ma 10 botped so i need ya yini ya ku tax ya henhla mali yi kona la ka Khalanga ho ka nga ri na varhangeri vo pfuna nchumu la maswona so hayi Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela hina hi nge vuli varhangeri va hina hi ka va pfuni nchumu hi yo mhaka hiko leri vonelo ra n'wina miyingiseri hina hi nghene helo naswona mi nga hi katsi
la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. xivutiso lexi ni lavaka ku vutisa nkulukumba lawa va ANC va xidoje ngopfu a va lavi ku ta va ta hi hlamusela ku i ncini xi ndlaku va felela ku VAT yi fanele yi va koho kambe nkulukumba loyi a lava ku n'wi vutisa swo sweswi na la ta n'wi vutisa ku VAT leyi loko vanhu hi ngo rilarila yi khumba va mali loko no va ni ri na movha sweswi ni ka ni hakela bond ni ka ni hakela movha liya swa ni khumba kumbe hayi swi khumba la nga ta xava se yi ri 15.5 hi laha hi lava ku ta kona hi ndlela yaleyo lava nga ta hi pfuna ku tisa mhaka yaleyo i tatana Nyiko Ngatsani vona va suka ka nkunguhato financial planners hi lava ku bula na vona nhlekani lowu Ngatsani i xitivi xa dyondzo ya tinhlayo maths loko wo theorem of Pythagoras la kumbe i ku rhombus i yini kumbe parallel lines i yini Ngatsani nhlekani eka mukhalangana va yingiseri xitewe ta n'wina a hi va vi rhomba samuhla mara hayi a ngheni kwalano a hi ngheni no ka ni nga swi twisisi ku swi vula ku a mi kha mi famba yini hi stream xa commercial xi ri na metse ne khalanga a hi fane hi nga pfumeli ku va tidyondzo leti hi ti dyondzaka a swikolweni ti va ka matlapisi yo karhi leswi xikolo xi fanele xi endla swona a xi fanele xi hi dyondzisa ku kota ku dyondza se minkarhi yo tala xi hi dyondzisa ku humesa leswi hi nga dyondzisiwa swona va ku tsala xikambelo ivi u pasa a hi fanele loko hi ri na matric hikuva se na swi kota ku ni dyondzile ku kota ku dyondza ivi munhu a kota ku dyondza leswi a swi tsakelaka a ndzhaku a endli swo fana na sweswo ti-accounting teto ni ti endli mo ni vula age ni ku aka form 2 loko form 2 se ni vula age ku hi luya wa khale nyana ivi ku va ti-science teto ivi ku va na ku tsakela ku hayi mani onge maendlelo ya hina ya timali a hi ngopfungopfu yo mali a hi kumi i matirhiselo na mavonelo ya hina ya mali lama ma nga fambeki swona loko munhu o kota ku khumba munhu wun'we hi siku hayi kumbexana nga va pfunile ivi ni decide ku study for financial planning ni va a certified financial planner na tsaka hi ku minkarhi yo tala vanhu va tshama va kha va ni vutisa ku i swi te njhani wena ya va muhaxi mara ku ri ku we u ri mudyondzisi wa science a no vundla hi vomu ni ndlela ku mi ta kota ku ni lamulela ka swivutiso swoleswo but Nyiko hi mpfhuka ku sungula hoyi leyi ya VAT leyi yi tisa swivutiso swo tala ngopfu eka vanhu ku katsa na mina swa leswaku xana swi vula yini loko va ku VAT ya ngeteriwa swi helela ka ku leswi ni nga ta swi xava ku sukusela loko va yi ngeterile namuntlha swi ta va swi ri na VAT ya 15.5 kumbe swi vula na leswi ni swi kolotaku ke nkarhi wa n'wina inkomo khalanga VAT leyiwani a yi fane yi khumba ti-service as ti kha ti provide-iwa loko ni kha ni xavisa mpahla yo karhi yi nga nhundzu ka nkarhi lowu ni yi xavisaka hi wona hi laha VAT yi taku kona se high purchase liya ya movha leyi ni nga nghenela nkarhi wolowo i nkarhi lowu ni nga yi xava hi wona a yi fane yi nga cinci laha xikarhi ku se VAT yi ri yini hi ku loko mi tsundzuka movha loko mi wu xava u vi na VAT inclusive va ku VAT ya n'wina i 15%. Ivi va mi tirhela ti-payment ta n'wina based aka swona. Swi fana na loko mi lo labor xilo mi nga se xi heta ku xi hakela. Loko VAT yi ta or loko yi gonya hi ti 1 ta May, a yi nge mi affect ka leswiya mi nga swi labor ivi se va ku no se mi fanele mi hakela 15.5% hi ku hi nkarhi lowu mi nga xi teka hi wona. Leswi swi cincaku i swo fana na ti-subscriptions teto hi ku leswa subscription a hi nge ni ku ni subscribe ni hakela TV ya n'wina kwalani Bookpad
ka n'hweti leyi yi nga va yi ri n'hweti hi n'hweti loko a hi nge loko ni nga hakelangi n'wina mi fika mi stopa swi vula ku loko ni ta lava ku fanele ni vona kambe a ni ta fanele ni hakela hi ndlela yin'wani service ya mina yi ta hi n'hweti hi n'hweti a hi languteni lava vo tsakela bolo lava hakelaka ti-pay TV teto ka loko yi nge se fika ti-1 ta May yi ta va a hakeli 15% ya n'hweti leyi a nga vona yona loko yi ku ti-1 ta May se va ta n'wi nyika yi ta fanele a hakela na VAT leyintshwa a hi languteni lava va rentaku tiyindlu lomuya va tshamaka kona rental ya yena i n'hweti hi n'hweti yi ta hakela 15% yaleyo ti-insurance leta short term ta mimovha ta tifoni ta tiyindlu ti nga hambana na ti-insurance ta life cover ka teto letiya ta short term yi ta va yi ri hi n'hweti swi ta vula ku yi ta va yi ri kona 15%. Swi fa swi tikanyana lomuya a hi nge mi kuma ku Buthete ku na munhu a mi akelaka yini mi twananile ku yindlu ya n'wina yi ta suka kumbexani yi sukela hi April lewa ku fika September kwalaho swi nga hi ku mi twanani yini laha ka contract ya n'wina ku a yi vi fixed price ku kumbe ya pfumeleriwa ku va yi shifta nyana langutani loko mi twa minkarhi yin'wana va ku hey bill yo karhi loko yi sukula a ku ri timiliyoni tingani ivi ka ndhaku mi twa yi gonyisiwe timiliyoni to tano hi ndlela yin'wani contract yaleyo a yi pfumela ku ri na swo fana na sweswo kambe loko ku ri ku n'wina mi twananini lomu a mi akelaka ku price ya n'wina yi fixed swi ta vula ku loko a sungurile hi April yaleyo hambi ku nghena ti-first ta May swi ya amahlweni a yi nga cinci price ya kona yi ta va yi tshama yi tetano hi laha mi nga twanana kona swo fana timasipala ni vonile hala kun'wana hala kusuhi na laha ni tshamaka kona a ve se humesa statement swa n'hweti leyiwani ya April se ni hleketa ku nga ku ri yini ku minkarhi yo tala hi va hi swi kumeli swi nga endleka va ri ku cinceni ku loko yi ku ti-1 ta May yaleyo swi hi ba tinhloko statement swo fana sweswo Buthete ni ngo yima kwalani ku loko na clarity munhu a kota ku ya amahlweni ene va ta cincisa ku yini swilo swo tala swa ha ri tikhoto swi vula ku chava loko van'wani hi nga na kona ni vula loko ku ri ku a wo tiyimiselanga ku xava nchumu sweswiwani hi VAT kumbe ku xava vukorhokeri byo karhi hi VAT hi nga va hi fike kun'wana hi lava ku fananisa ku tlakuka loko ka VAT na leswiya swin'wani swi tshamaku swi kha swi vulavuriwa hi va tatana kganyago swa ti-interest rate hi ku swona ti-interest rates loko i ri na bond i ri na yindlu swa khumbeka hi swona musi switano Buthete switano ka le swa ti-interest rate ti-interest rate na yona of course swi nga ya hi ku mi teki leya fixed a yi talangi ku teka yeleyo kambe minkarhi yo tala teka leya variable leyi nga ta ku loko leswiya swi cinca na swa hina swi cinca minkarhi yo tala kambe leyiwani ya VAT mi nga rivali ku VAT yi hakela loko ku va na xo karhi xi deliveriwaka loko ku ri na service yo karhi vukorhokeri byo karhi lebyi hi nyikiwaka byona ka nkarhi lowu hi nyikiwaka wona hi laha hi chajiwaka VAT yaleyo swa hambana na ti-interest rate lero loko a swo endleka mi kuma ku munhu i fanele a xava na yindlu yaleyo un'wana a ku wa n'wi xavisela a swi kota ku hatla a sayina contract va twanana na munhu loko ya gonya VAT yaleyo a yi fane ka loyiwani yi nga ha n'wi gonyeli hikuva va twananile nkarhi wa kona wu nge se fika loko swi heleri hinkwaswo ta swona swi tshamisekile a yi fane yi nga cinci price ya kona endzhaku loko VAT yi nghenisiwa Buthete ngopfungopfu loko yi ri lomu hi tshama kona swi hambanile na loko to va ti ri ti-property ta ti-business swi na milawu ya tona yi nga hambana na leyi namuntlha hi vulavulaka yona yi nga vanhu tanihi hi vatirhisi ni ta ku ti-consumers hi vito lerin'wana loko ni mi
yingisela kahle Botnyiko swi vula ku a hi ntiyiso ku loko vanhu va ku ngeteriwa VAT namuntlha va swisiwana swi nga sirheleleka hi ku ongeti na swin'wana vukorhokeri lebyin'wana mi nga byi xaxameta byi khumbiwa ku hi VAT va byi lava na vona hambi va ri swisiwana kumbe na hemba minkarhi yo tala loko hi kha hi xavisa hi lava ku vanhu va hi sapota hi tsutsumela ka mhaka ya swisiwana ni fanele tivutisa Bootpet ku loko swo endleka va ku swisiwana swa ha ri kona hina va ti-politician tivhoti a hi ta ti kuma ku onge nkarhi wun'wana na wun'wana hi tsutsumela kona a hi ntiyiso actually swi vavisa ngopfungopfu hina hi va ku hi kha hi xava hi ku lava va le henhla ya va ba VAT kambe loko hi ya a ku xaveni hinkwenu hi ya xava xilo lexi hi xi xavaka mina ni kha ni hola 5,000 rand lowun'wana a kha a hola 200 rand ni ya hi ntiyiso VAT ya kona kambe a va nga languti ku loyi a xavaku loyi a holaku 5,000 rand va ta va ngeteli VAT yo fana ka swilo leswiwani so ntiyiso wa kona i ku swi vavisa ngopfungopfu lava hi nga hansi lava hi nga ri ku na yona mali yaleyo hi ku loko va ku swi kona leswi va nga ta ku a swi na VAT ande ka yona va ku i zero rated items xinkwa xexo xa brown mugayo xitampa kambe a swo va swa vanhu lava ntsena a swo va lava hi nga ta va pfumala ntsena swa hinkwenu ha pfumeleriwa ku xava swilo leswiwa kambe luya a nga na mali ya le henhla luya a nga na 5,000 ni nga vula yona loko hi n'wi fananisa loyi a nga na 200 rand va seka lowa 200 rand ku va a kumelela swilo leswiya na ku munhu lowa a holaku leyintsongo xana a nga na ku navela na ku phela munhu loko va ku a nga na yona mali a swo vula ku loko ku nga ri na yona mali wena u byeriwi ku avuton'wini bya wena a wu nge he yi kuma loko se u ringeta ku tlakukanyana u ta swi kota njhani ku tlakuka hi ri a South Africa a ku fanele ku va na small businesses leti ti humelelaka ni lava ku humelela ivi ni suka ni ya renta michini wo ntamba ni printer ni ta kota ku xavisa ti-cards to karhi na swin'wana na swin'wana VAT yeleyo na mina ya ni khumba a ni swi koti ku va ni fikelela ku xava yindlu yaleyo loko no va ni renta lomuya va landzelelaka swo karhi VAT yaleyo ya ni khumba na mina hinkwenu ya hi khumba kambe yi vavisa ngopfungopfu lava nga hansi ku tlula lava nga henhla ntiyiso kona Botnyiko kenseni nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta inkomo Bootpet nkhensi nkarhi wa n'wina siku a ri vile rinene against Botnyiko Ngatsani kusuka ka nkunguhato financial planners va hi nyika xifaniso xa hi laha VAT yi nga xiswona mavamba ka ko kambe sweswi hi etlhelo ro karhi eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela ukayelele eka Afrika wa vulavula ku va vanhu va nghena etimhakeni ta mafole na mabyala swi sukela ngopfungopfu aka vunakulorhi lebyi byi nga va vekiku aka xiyimo xa kahle munhu un'wana na un'wana u fanele a ringeta ku a ti kumela nakulorhi loyi a nga ta n'wi byela leswi swi n'wi akaka nakulorhi loyi a ku hlohletelaka ku dzaha fole a vula leswaku u vonaka u nga tlharihangi hi mhaka ya ku va u nga dzahangi fole u nga dzahi fole kumbe i nga khomangi nyana swimbirhi swinharhu wa ku dlaya a hi hungu ro aka rero i hungu ro ku yisa amavabyini Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makombandlela nangonako hi wo walowo mingisiro mina wena u angula ku yini comment timhaka la ku bula na Professor Themba Sono la ku bula na vona la hi timhaka timbirhi timhaka leti ti humelela ku xandla xa president nako
hi fike njhani ka ku swiyima hi ndlela leyiwani handle ka sweswo hi la ku ta tlhebula na vona hi rendo ra president wa le Ukraine Afrika-Dzonga ma va maka ko kumbexana hi nga hetisela hi liya ya mupapa ya Pope Francis loko prof va swi landzelela swa kereke hi ndlela yaleyo kambe hi ya ka vona hi ndlela leyi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona prof enhlekani ya mamukela ka Munghana Lonene FM ku na timhaka la ta ku xandla xa president ongeti ku na van'wani va xungetaku vutomi bya yena kambe xivutiso ku va ku loko swi humelele hi n'hweti ya Nyenyankulu hikokwalaho ka yini swi va mahungu hi n'hweti ya Dzivamisoko min'wina mi angula mo ku yini prof Well, xo sungula Afrika-Dzonga ma vona va koho vanhu lava va la ku susa van'wana vanhu va kota ku xava munhu ku ri o tshemba sono hayi n'wi lavi n'wi nyika 100 rand la mususi va tele kwalaho kambe xo sungula a ku na rivandla na rin'we hambi EFF hambi MK hambi DA hambi Nkatha hambi Freedom Front Plus hambi UDM a ku na vanhu va rivandla lava nga lava ku susa Paul Mashatile amsaveni xa vumbirhi va kona vantima lava va nga rhandza ku n'wi susa ni ta vuya ka yona in a minute xa vunharhu va kona valungu lava va nga rhandzeku varhangeli va ANC va nga tsaka loko va suka la misaveni ku fana na sweswi va phokotelaku mavoko loko Trump a ku ta endla ti-sanctions ka varhangeli va ANC va nga ka va nga vhakacheli la America va nga ka va nga tirhisani na mabindzu ya America va kona a ni ri Chris Hani u dlayile hi mulungu lexi yoko hi nga xi tivi ku ri na a tirhisana na vantima njhani ku va koho vantima la a tirhisana na vona ku ri va kota ku kha Chris Hani so impela ke va kona valungu and va kona vantima lava va nga rhandzaka ku susa president deputy president Paul Mashatile manje loko ri vantima ku nga va ri vai kumbe xani hikuva tatani Mashatile na vana vakwe va na mabindzu manje kumbe xani ku na van'wani lava nga tsakeleki ngopfu swilo leswi va swi endlaka swa mabindzu ya vona longo lava ku ri va ku na hambi loko a nga ri kona kwala ndzeni yena Paul Mashatile kambe vana va ku va la mabindzu maybe hi holova na vona and so on so swi nga endleka sweswo and xo hetelela ka valungu va nga tsaka na hambi loko vo ka va nga kumi nchumu na loko va susile tatani Mashatile emisaveni va nga tsaka hikuva lexi xi nga endlaka ku ri ku ri ANC yi hlupheka valungu va Afrika-Dzonga va tsaka va vo miri vo mani vo AfriForum vo Solidarity vo Arania vo Fontaine va nga tsaka ngopfu loko ANC yi ngo vaviseka van'wani va ta vo a ni ku ri lembe ra 2027 Paul Mashatile a fanele ku va a va president van'wani va nga swi tsakeli kambe a ni tshembi ku ri hi sweswo ni tshemba ku ri leswi nga endleka kona swi nga va swi huma ka vanhu va mabindzu kumbe valungu lavo va nge Trump na ti-sanctions ta vona ti nga pfuni nchumu ku onha ANC a wu nge sungula ku susa vanhu va vona misaveni Mackenzie kuve loko ku ve xiyimo xi tetani ngopfu loko hi languta ku prof i khale se hi fambile ku sukusela ka ku dlawa ka Chris Hani ku fika sweswiwani hi nga va hi tlhelerise hi sweswo swi lava ku hi tlhelerisela ndzhaku kumbe ku na swin'wana ku hundza kwalano ku hi tlhelerisela kwalaho ka ku swi tikomba ongeti ku van'watipolitiki a Afrika-Dzonga i va yi ri khombyeni no tiko ra Afrika-Dzonga ri le khombyeni lerikulu ngopfu hi tlhelela endzhaku sweswi ma vona ANC yi tshoviwile milenge a ya ha ri na laha yi nga ya ku kona manjeni vo tala va languteleli ku ri a yi tlheleleni endzhaku manjeni loko mi vona vanhu lavo va nga nghena ka GNU
va kota kusuka van'wana hi cabinet ministers va suka va bula na swigevenga swa le Israel leswi va nge Netanyahu. So xin'wana na xin'wana xi nga endleka. Loko vo Floyd Shivambu va kota ku tsutsuma va ya Malawi le va na vulavula na vo Shepherd Bushiri va karhi va vona ku ri munhu loyi u onhile tiko ra Afrika-Dzonga. So Afrika-Dzonga sweswi a ya ha ri na xiyimo lexikulu yo va na xiyimo lexikulu internationally hi laha va nga kota ku ri va ku n'wina vanhu va Europe, n'wina vanhu va America, n'wina vanhu va Israel mi nga dlayi vana na vavasati lava nga ka va nga endlangi nchumu na hambiloko ri va ma-Palestinians n'wina mi nga va lavi a va onangi nchumu. So sweswo ANC yi le a henhla ka ntshava hi mhaka yaleyo yi hloniphiwa ngopfu misava hinkwayo hi mhaka yaleyo a handle ka ku hloniphiwa ka Donald Trump na ku Israel. loko na ku hundanyana ka ntsongo hi le mavhengeleni prof ni kombela mi ni khomela tani kambe a ni ta lava ku loko se hi vuya hi languta ka ku mhaka leyi loko yi humelele hi dziva hi nyanyankulu ivi yi ta sungula ku va mahungu sweswi ku nga va ku endleke yini kumbe a swi lo tumbetiwa ivi un'wana a swi pfutisa hi ku tiko ra hina hi dumile hi ku pfutisa swilo kambe loko hi vuya mavhengeleni mo ni khomela tani prof 20 timina ta hi seba awara ya mbirhi a hi hundzi laha la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. hi le ku buleni na Professor Themba Sono hi bula na vona la eka hi langutaka leswi van'wana va swi hlamuselaka tani hi nxungeto eka vutomi bya xandla xa president endzhaku ka loko hume swiviko swa ku ongeti yin'wana ya timovha leti ti va ku ti kha ti famba na vona yi va yi kha yi hlaseriwa hi ndlela leyi kambe xivutiso ku ta va ku ri ku hi leyi vo va khandziyaka yona a ku khandziye mani kumbe a va lava un'wana wa lava va tirhaka na vona mi ta tsundzuka ku prof van'wana va lava tirhaka na vona va tshame va va mahungwini a khale ngopfu va kha va dodombana na un'wana wa muchayeri aka yan'wana ya magondo la Afrika-Dzonga naswo swi nga endleka se xivutiso i ku 30 March namuntlha hi la ku fika ka 30 April ku endleka yini la prof? Ma vona ava ANC na mfumo wa president Cyril Ramaphosa a va karhi va xexiya va langutile ku ri hi vo mani manje ma vona hi ku vanhu a yi na yo intelligence services la Afrika-Dzonga leyi tivaka ku ri ku endleka yini so a va ha languta so ni vona ku ri va tsandzekile ku kuma ku ri hi vo mani lava endlaka tani hikuva vanhu leswi ni nga swi vulavula loko va ti-politics vona hi voho valavo ene va vo Orania na hambi leswi va swi rhandza va nga ka va nga swi koti so swi ti kombeta ku ri mfumo wa president Cyril Ramaphosa a wa ha languta ku vona ku ri na hi vo mani so manje a va koti ku swi tiva kahle that's why manje sweswi va boxa ku ri swi endlekile kumbexani va hleketa ku ri kun'wana va tata va boxa va tivisa maphorisa ku ri ku endleka yini ma vona Afrika-Dzonga a ku fani na America loko vanhu va duvula president Donald Trump le ma FBI Secret Service ya vona yi sharp ngopfu hatlisa hi ku kuma ku ri hi vo mani kambe Afrika-Dzonga ani intelligence ya hina va ha ri le vurhongweni lebyikulu ngopfu so a va chava ku tsutsuma va boxa nkarhi walowo hikuva a va nga swi tiva ku ri yinini so va tani loko va heta ku endla ti-examination ta vona va languta ku ri vanhu a va kumi nchumu so manje sweswi va boxa ku ri swi endlekile swilo leswi se prof yaleyo kumbexani hi ta va hi hetile ta vona ku yi ta hetelela yi hi fikisa kwihi ya vuhlayiseki kumbe ku kala ka byona eka xandla xa president yin'wana mhaka yi nga ta va mahungwini ku nga ri khale hi leyi ya vhiki reri ya ku Zelensky i ta laha prof a ku loko ta hi vangela swin'wana swi vulavula wa lava yini kwa kaya mara prof a ni ri Zelensky u lwa na Trump ngopfu
ulwa na Trump lesikulu ngopfu. Manje ni Zelensky u vona ku ri Trump ulwa na president Cyril Ramaphosa Afrika-Dzonga. So manje u hleketa ku ri hey a wu nge endla vuxaka. Manje loko hi ngo ta ka endla vuxaka na Afrika-Dzonga, Afrika-Dzonga yi tirhisana ngopfu na Russia. So manje loko ni voya laha Afrika-Dzonga ni hlevela President Cyril Ramaphosa ku ri a hlevela President Vladimir Putin ku ri swi nga famba njhani loko hi endla kurhula ene manjeni u kombela wehe President Cyril Ramaphosa u kombela President Putin ku ri a nga teki vo Donetsk, a nga teki vo Kherson, a nga teki vo Luhansk, a nga teki vo Crimea, a yi endli kurhula kambe a yi vutisa a yi vuyisela Donbass ta hina na laha a nga kota ku hlasela le vuswimi a vuyisi matiko alaha. U hleketa ku ri loko ni ngo endla vunghana na President Cyril Ramaphosa u ta ni pfuna ku vulavula na Russia hikuva u se a vonile ku ri Donald Trump a nga la ku twa nchumu hi Zelensky, a nga la ku twa nchumu hi Ukraine. U lava ku ri Zelensky a vuyisa the $300 billion leyi Joe Biden a nga yi rhumela a Ukraine. Kambe Afrika-Dzonga i munghana nkulu musi wa Russia. Se kwanda ka hina hi ku well a ni va ringa ku koka ma vona Joe Biden u ringetele ku koka President Cyril Ramaphosa a nga suka xitolweni a ku wena mungu fambele na Russia endla ku ri ni nghenisa African Union ka G20 and so on and all that. Va ringetele ku nkoka na the chancellor ta vo Germany tisumene ti ta laha titori laha ku vulavula na President Cyril Ramaphosa. Va ringa ku nkoka ku ri wena u nga yi le ka Russia le u nga yi ngopfu le ka China le tana le ka hina le. Manje va vona ku ri Afrika-Dzonga hi leswi nga swi vulavula ngopfu Afrika-Dzonga yi tile ngopfu internationally over domestically la mfumo wa hina a hi nchumu. In domestic politics mfumo wa hina a hi nchumu kambe internationally mfumo wa hina wa ha ri na ndzhuti lowukulu ngopfu. Wa ha ri na laha va le Europe handle America, va le Europe, va le Asia, va le Russia, va le China va tsakela ngopfu. That's why Zelensky a vona ku ri Afrika-Dzonga a handle ka Donald Trump na Israel, Afrika-Dzonga ya ha ri na nkoka ngopfu, ya ha ri na ndzhuti. So a wu nge ni tshunela ka vona maybe u nga ti pfuna hikuva a na ha tshembi America hi leswi Zelensky a ku vulavulaka. A na ha tshembi America and America yi raherile Europe a tlhelo. America a yi lavi ku twa nchumu hi NATO and so on. So NATO yona leyi a ni tshembile yona. Biden a nga ha ri kona, Trump u nghenile. So ni le maxangweni ngopfu a ni ringetele President Cyril Ramaphosa ku ri a ni pfuna. Se mismatch kasi ile kwihi prof hi ku i ncini xi endlaku ku ka ti-domestic politics kumbe ti-politics ta la kaya tiko ra hina ri tikomba ri nga swi tivi ku ri ya kwihi kambe loko swi ta ka ti-international politics yi tikomba ku yi ya kwihi. Ma vona hi laha ANC nga endla xihoxo lexikulu ngopfu. Yi tekile vaaki va Afrika-Dzonga yi nga va vekile henhla leyi. Hi ta va nyika ti-RDP, hi ta va nyika ti-grants va ta tsaka and so on. Va rivala ku ri ku na vanhu lava va hleketaka va vona ku ri lava vona loko vo yi xavisa ku ri va tshama switulwini. So manje ni hina ke na leswi hi ka hi nga tsakeli mavandla yo fana na DA hi nga na hambiloko ku ri hayi votile mavandla yo fana na ya tshama kaya hi nga va hlawuli. So manje ke va luza power. So manje va hoxile ngopfu loko va nga swi vonangi ku ri loko va tisa tiko ra Afrika-Dzonga international va nga ri at the same time va tisa tiko
vaaki va Afrika-Dzonga hi laha manjeni Donald Trump a va dyondzisa ku lesson leyikulu hikuva yena loko a ku America first na vona a va fanele ku ri va sungurile va teri vaaki va Afrika masungula yi sungula hi voho lavo hi fanele ku ri hi endle xin'wana na xin'wana ku ri hi va tsakisa so manje ka nga tsandzekile ke ANC yi nga kumi majority ku ri yi fuma tiko ra Afrika-Dzonga. This is why nuku ya tlhela angaku ka a new colonial state yi nga swi koti yoxe ku ri yi nga hluvuka tiko ra Afrika-Dzonga yi fanele ku ri khongela yi kombela man'wana mavandla ku ri yi va pfuna kambe va tata na conditions ta vona so swi nga swi tiko ra hina ra ri ya vona maxangu tala ngopfu Namaste Prof. Nkezi swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta. Inkomu. Professor Themba Song hi va hi bula na vona kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela. Isale timinete ta nkaye ntsena se la ku twa wena ku we u ri yini ka timhaka leti u nga va ku ri na tona 0860002543 takalesi. Xana ku na minongonoko lowu nga wu kayela SABC Archive yi xavisa ku kandziyisa minongonoko leyi u nga yi kayela ku kuma vuxokoxoko tihlanganisi na Happy Masiya eka 015-290-0027 kumbe rhumela email eka masiyaH@sabc.co.za. Vutlhanu eka Munghana Lonene FM makombandlela. Eso so mingisero Munghana Lonene FM intse botiminati ntsena isiba awara yambiri mahungu msava ya awara yambiri na misho justice mashimzi mystery va swi hlamurile swa timhaka ta vet loko ri xikweleti se intekini xi tshamini xi pfariwile xi herile a ka ha ri na vet kambe ke yi nga ta cinca kambe ka tihakelo ta n'hweti na n'hweti kavula loko se n'hweti yi ku girigiti loko swo pasa ku fika sweswi pasile phela no ku vutovo ku fika sweswi swa vet swi pasile sweswi hi loko a khoto yo ka ku nga yiva ANC na ku nga yiva DA na EFF ku nga vi na ku cinca swi pasile ku fika sweswi no puta va Action SA ku va byeriwe ku hayi na va boss va byeriwe ku hayi passing framework loko se hi passe framework loko se hi vuya hi nga hetelela ya swi languta swi cinca now loko u pasile bava se swi vula ku va jutuwile lana swi va jutile va jutuwile 0860002543 ana ku ti ta hetsela hi n'we hi twa ku miri timhaka tingani ka leta hi bula hi tona nhlekani lowu na ha ri na ntlhanu mina ta hi mutwini Munghana Lonene FM yi seketela mapfhumba lama lwisanaka na madzolonga ya ku ya hi rimbewu. Sweswi hi vona gender-based violence yi endleka. Our young girls va nge koti ku ri a ti mbalela short term or miniskirt a ti fambela ntsena ene munhu a n'wi langutisa a ku hayi u sasekile but our girls va ta rhuketeriwa va ta lava ku rapiwa and South Africa is the only country where vakokwane va rapiwaku. Where have we gone wrong? So I tlheleleni andaku ku ti tiva ku ri hi vana va Xikwembu hi vanhu va ntima. We have to look out for one another and protect and guard each other. Munghana Lonene FM makombandlela. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM makombandlela nongonoko iwo hi nga eka wo hi ndlela yaleyo kuna voice note yin'wana ni lava ku tlhela mi twisa yona la ni nga lava ku tlhela mi twisa yona hi nga hetisela hi yona ya ti voice note ni nga se famba la ku mi twisa voice note leyiwani kambe ni mani sungula ni lunghisa la ni ta vuya ka n'wina ni mi twisa yona voice note leyi ni vulavulaka hi yona hi ndlela yaleyo 0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela. Africa wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. Loko mo languta vatirhela mfumo va hakela tax ya le henhla ngopfu
leyi va nge pay as you earn is almost half ya mali leyi mi hakelaka. Budget leyi hi khumba hi ku hambanahambana yi langutisa ku basic education ya nyikiwa mali muni aka budget se yena i va langutele sweswo ku hi ta kuma muholo wa kahle ku ta antswisa yini aka swona. Discrimination hi ku ya hi nhlovo wa vanhu aka timhaka ta leswi banga ti treatisaka swona vanhu va ntima. A ma ri na budget mapati lawa ya so patleriya ra ku ya manyele hayi se ra hera province ri prioritize ka ti-plans ta heta 25-26. mani van'wani va ku va fike a health center le Giyani hi 6:30 nampundzu ivi hi 6:30 namadyambu a va pfunekangi va tlherile i mhaka ya ku munhu loyi a pfuna vayimani a ku ri munhu wun'we dyambu leriya hinkwaro. khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela. Hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM makombandlela nangona ku Afrika wa vulavula hi ndlela yaleyo va ri Mpumalanga Premier Mandla Ndlovu has now launched an investigation into the Provincial Department of Education after it emerged that 22 laptops were purchased for a staggering 2 million rand. Very ku lavisisi andakare ku kumeke ku the laptop tama kumemberimberi ne kombe mindlametse 22 hi 2 million yin'we i mali muni 22 hi 2 million yin'we i mali muni hayi va ka hina swi ni tisa la hlikane khalanga lama humelerisi na vaxumi botpet mhaka ya VAT yi fanele yi nga zangi yi tlakisiwa no tlakisiwa khalanga cause mali yi kohola tikweni botpet ni nga mi nyika xikombiso khalanga ma vona laha ku fambaka president Ramaphosa timovha plus minus 10 kwala loko ni nga hoxisi aka vona tshama ku pake 3 masiku hinkwawo a no twa na swi tiva ni tirhela surrounded lava tshamaka kona so kwalaya ka timovha letiya movha yin'wana na yin'wana yi va yi ri na vanhu vanharhu or 4 andzeni se mi la ta ni byela ku botpet mali ku hava what about timinister tin'wanyana va famba la vanhu va nga ni vona matiko man'wana khalanga timinister na president va tirhisa ntsena masocha timovha timbirhi ta masocha va endla sweswo hayi timovha ta va ma 10 botpet so i need ya yini ya ku tax ya henhla mali yi kona la ka khalanga ho ka nga ri na varhangeri vo pfuna nchumu la maswona so nakona ku humeriso ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pet Mathebula dzuma ra mina nongonoko lowu landzelaka hi rito ra Ike Ngobeni handle ka sweswo mana siku leri ni mi tiphina ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni ani tata eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM makombandlela.